O folofa mfatalo fatu. Samoa le tunu pele ele malefo mai le nita fo le lofo malanga leo le tua. Tai au le solulu, mo le au le soiva le masino November. Ia ua fasu mo 5 minuti o te ai le tu la ono. Ia ai fatalo fatu. Fatalo fatu mai lava le ofinga luenga tofi le tua. Ia o tai fale malo o le pulenga ali mo fai pule. Sa mo tamai tai. Ia se o lava i tātou walo mā tātou whanau, whātalo whātu ni tai au. Soi fōmanuia, ia, male langi mama. Ia, lea whao te ai langi le apolo mal whasangi. I le lofa maleanga le o le tua e pēo na whenga i mal tātou tofi ni tai au. Ni sunga le au so son, sunga ia fui nā siu. Ia, mai le e ka le si e whakasa, sulo le ola, le pulenga manukau mātu. Ia, o le whea utau muli lawa ni tau. Ia, o le wha tua mga luenga. Ia, muli ele ngang wha whatai tele. E le sunga le tātou tofi, le sunga le iawao. Ia, fui. Ia, ona o le ngata i tatalo. Ia, o le upu fo i ua. Tō matau ina ai. Le tātou sāwaringa. Ia, o tātou i niwa i tau. Ia, e rofa atu fo i le tāpua inga, le sunga tuina ia kopo. Male whatitua ia kuini Israelu. Ia, male ka le sia i le. Sulo le ola. I le pulenga manukau i mātū. Ia, whaatalo whātu fōi. Whaatalo whai langolango le tātou porkalame. Peo nei matanga luenga o leo. Soifo maloloina. Ia, whapea le Uncle John. Ia, o langolango le tātou porkalame. Whaatalo whātu i au unanga. Ia, o walu tātou watunu. Ia, mise lava i le. Tanga luenga le soifo maloloina. Ia, o lātou whaatinoina. Ngā luenga. Alofa i le luas fuma le whai tūla. E le ngata la mtanga luenga soi fuma le wina. O le telo isi mtanga luenga. Pe na yen mtanga luenga le leo. Mtanga luenga le fui mu. Ia o mtanga luenga le vai tau. O le vai. O le tise. Ia o le New York. Ia whapea fo ia skula ti. Ma le o le po. Sa whangai ma. Ngā luenga i le po ana po. Ia whatara whatu tātou pokrame. Ma lo fo ni ngā le lue. Ia, whatalo whātu i nei whanau a onga. Ia, alo whiangai fo i mātono lea e whiangai malatu suenga ni le vaitau. Ia, whatalo whātu tātou po karame nei tai au. Whatalo whai le tāngaluanga le o a onga. Ia, mai lawa i le whionga le Minsta. Ia, o le pulenga. Ia, mai pule a onga. Ma li imtamaitai pule a onga. Ia, o li imtamaitai whai a onga. E o lo tātou whita i tunga. Ia, ma lea o ina. O alo ma whanau e siu tātou watunu. Le ngā luenga whita, sa whianga iai. Ia, lea o amatau na suusua ina. Ia alo ma whanau e ala e lātou suenga. Ia, o auto ngā luenga. Me le mure le ngā ngā whaftai. Ia, ma le ngā ngā whamalo. Ia, ma le whaatalofa. I mai le mtanga luenga o onga. Ia, o te manatu o la tu atu le sunga ya saanga. Ia mo tātou whawhiwhianga mia, e tatala i fo, i tātou porkalame ni tai au. Whawhiwhianga a matai, ia, whawhiwhianga i fo, ia pōpō ai, ia mpespes mai, ia nā fo, o matala lunga o penga tu whailangi, ia ni o lofanga te mafuta mai ai, ia, o na au ina mai lea, o tō lau i natu, ia ato e taliu mai, i tātou whawhiwhianga lea, ia o na whaua wina lo le tātou porkalame, o le Talofa Samoa. Tasi o tātou wanganga Samoa. Yo se o tātou whamanu i lea tua o le au le malos.
Tau ano o le vaenga ni nei Samoa. Le anga o le fulu e te wha mamai ai. Pa e wha me melo ai. Ua mamalu foi. Lo malai tia fau nei. Paftai lawa fionga al palmia. O lea ua o tau e tali lau wala au whaloalo. Mama
pese a sa fune tawa. O le pese o le whawhitai. Ua ulia lo ta fasu 5 tausanga. Ele mamau ai tua pese a safune. Whawhitai tua a, oe sa saina le ngasuar tai au, a waso ta malo tuto atas. Tasi le afe iwa se lau ono sfurulua, ua tino lau miti Samoa. Ja, o se whawhiwhianga o safune tawa. Ia o le lua whema fitu 5 tausanga taluai. Ia, mana ia le pespesenga ia po le whawhiwhianga fo i na sauni e.
safuni e tawa. Ia amatai le tātou taraina tātou porklame. Ia whatalofa atu ia te oina whatu ai mawhata mai. Ile, nei te au, whatalofa nei o tātou lawa o sinsina, nei o tātou mtotau, si tamama tina mātatua, o si o tātou atunu. Ia, marei fua mai, nei te au fwoi whanunga le lei. Whawhatai lau tau tāpua inga, ma lau tau talo. Ia, nei manuia ai whaiva matutu e whengai masi o tātou atunu. Ile aso ma le aso. Ia, whatalofa fwoi ile, au whinga ruenga tofi le atua, e so sa whatawhaitaulanga, e ngata i Samoa nei. Ia, ala au whinga ruenga tofi le atua, o loo mawhata mai atunu e mamau. Whatalofa atu tātou pokrame, whatalofa ile lau al fontele, lau fionga le taitai fono, sui taitai fono, whai lau tusi, ia maratau tupe, ia mautou whatua. Whatalofa fo ile lau komiti o tamau le kalesia, lau fionga le taitai fono, whapea lau sunga le whai lau tusi, whatalofa atu tātou porkalame nei tai au. Ia whatalofa i company SS, company Terem, company Laiti, business tu maoti, ia o whare o lo Laiti fo ia, i tono nung malalfanga, ia nei tamai whare fo ia lo o la tau ino tātou atu, le mo welpan keke, ma leip kofi le tai au, ia whatalofa atu tātou porkalame ma lor tau tua, e si o tātou atunu, ia whatalofa i avtavale uma, ave pasi ave lori, ia o ave kiriva, ia o ave taxi, whatalofa atu, ia o le whautuanga lava, e vailu tātou saanga le mu, ia o whianga iai ma le, whiawe ino le sio tātou atunu, tātou atunu, ia lai i lea o unanga, ia whatalofa fo i kapteni ma o waa te tasi, ia o ma aia lo whemalanga i le vao mui whanua, ma sale longa, ia mareanga i me fo i sale longa i mui whanua, whatalofa atu tātou po karame, whamalofo i lau tau tautua, i le tautua ino sio tātou atunu, whatalofa i pasese, o roanga i me mai mo tele se la whai anga i uponu nei, i wapea fo i uponu anga i sawai, te manatu na ua taunu, ia leo taunu le vausu, ni tau, i whatalofa atu tātou po karame pula alavu, po whelavan me te anga i ni aso ia, manu ia whea au mga ruenga i whenga iai, whatalofa lau tautua, e oro tautua ina si o tātou, ne o tātou wainga, tō tausi, whapea o tātou wainga. Ia re ngata lai uta le maumanga. Ia o isi fui tautua o loa ngai le ngata i whale. Ia o alawa le, saidi ia mai o seia. Ia o wale whangatau mawha nei o tātou wainga. Ia wapea misei nei o tātou matua tausi. Ia o tamanatu ana ia inisi o tātou alofanga, e whatalofa matu i le tamai ale suru aleki, ia maritina ia taua, le mafuta mai inu. Whatalofa fo i tamai ia Manuele i whaperitina i Elisa, ia, alia mafuta mai vailoa i whalata, whatalofa atu, ele nei tai au. Ia, ona iei nei e tātou olofanga, whaona mole saanga, nei olofanga, le malo se tātou atunu, olo mafuta mai runga, penga tu whailangi. Ia, se tui fui runga, se i tō laulau natu. Ia, le aua, mafuta mai le sunga ia miu amosa, manu ia le por kalamera nei tai au fau, i lau sunga le whaifeau samau, i ele li. Whaftai. Tinaya whamawanga sa whai kun moni i tautua, mai se lau sunga o tū mai le foe, ia manuia le tiute, alofa atu, ia alofa te foe whamawanga, manuia ne whiauma ngā ruanga whenga iai. Sunga ia masta, whatalofa atu lau sunga ni tai au manuia, whatalofa te foe na iau mātua tamai ale sulu, alaki maritina taputaua, whapea foe le uso ia taulia, o lo ngafa maritau singa o le ainga, manuia lava le aso, ia Whaftai, Master, de o mori alofanga. O li lata a keripa, soi fo manuia, lau sunga se mau, ia, lange ma, lata, ma lor ma aftamai, whaftai fo mo whamanuianga. Ia, le fo toe, ma aftamai de sunga ia miu a mosa, ia le fo mai, ia, le mai seki whawhiwhianga. Lea, ia whawhiwhianga lea safune tawa. Ia le mafuta mai Clover Park, manukau, alofa atu, whaftai miu. Talapeli, good morning, lau sunga samau, ia, alo se fo manuia, malange ma, manuia la o nanga mal porkalame, alofa atu si o wainga vai loa palaudi, a mese Samoa oma, manuia o whaiwa, alo filima i ne yaso, whaftai tala, manuia fri ne yaso.
o vaulele sa tele. Ta manuia lau sunga, o lea ua uri Amerika, o iso. Sa ni fo ia matamata atu po kala manaya, pa aftai tele, o le whaasoa, manuia tele ne yaso. Nuruina e lea solua i nei, i lea solulu mātou, lea solua ia sa o lei. Manuia tele ne yaso e vi ia lea ngan lei, ma lea lofa whaasoa o lea tua, pa aftai tele. O Veronica, po Veronica Pio Lucas, ia vi ele li ma tonga viva vi ngai fa no fo Maria ne yaso on vi lau fa songa Samoa Peleina fa tai suia to le fo on vi nga luenga vi ele li lo ftelat ya lo fa fo suia ma ro ma fte mai ya ole songa via miule so mai ya o Veronica le fa tai mai le fa casa TV malan tua fa tele po la siu ma fa toi foi tātou programe whaafitai pōl mawhatamai, manuia ia ngalwanga tiu te whenga niaso, ia o le use a Robert Peterson, tāla whaila susa mau, manuia ngalwanga nea taiao o lo whatu, ia, manuia whi ngalwanga Robert whenga iei, malu a inga makelani, so wha manuia lau sunga, e ne taiao fau, whaafitai tele, malu a inga, ia le ua moriwea lo whaanga le, sunga ia Rob Peterson, lo fatu ia John Mavitale, fa pese matou nu ila lvaya ka ples Samoa. Ya, tele lupo te foi mai ia sunga ia Vitale mai New Zealand, ia le wa muri mai lo fa le uso ia Robert, ia John Mavitale. Ia ole na mo fa longo le e fise vesi de va o ngai o le fifi ma sanga te Josefo le sa pia le tupu ia ele o le asonga fua o le asolua sa tupu ele. Ia o te wha uia e nei vai tau e. Ile o tau nto e tupu ia tūranga o te... Ia o le tele lavo le malo vale ma le mita vale o tupu ranga le nei vai tau. Ia o nei aso. Ia ele o te wha a lia lia se malo si o sisi se. I me le o misa ma tau am. Te wa inga. Nei aso wa tau lava le tangate ilo ni ma fau fau. To anga le aonga, ia, ma su e le leise lumana i le lei, ia au wale tau singa o ainga, ia, wa foi ia o nanga, po a lava ia tofi matiu te foi ina me le tua. Ia o na, ia e le o le ofa misa i le taulanga, ia wa i le foi atua nafi na ui atu ia i o, tele lava le malu le malo, o lo na tau wa ia le turanga ia tonu le o alu le taimio so ngai me di leo i ele tau wa inga o to ia e lopo ia ni so la tu tiute ta wa tauna ma futa tu ia me de fautu e pe ile tu pulang na mi se la tu pulang a onga ia ro la tu fa ia pe le tulang ia ele o se me le pe ona fai atu me o ne vai tau me o toi fa ali se malo so Sicile ia me fa ali le malo sole ma le malo si wa le ona fa pena ia wa fa ali le malo si fu ngel malo si tino ia fa ali ai foi le vai tele le mafofau ia ne ia vai tau tu fosu al mafofau tu ta pena foi fa mafofau ia au wase lo mona i manuia o tātou ainga. Ia, tau singa o tātou mātua, o tātou o nanga i le atunu. Ia wapea foi tono nu, mala alfang. Ia o se fau tuananga na e watu i le vesi leo lo tula i me pea i tono o aonga. Ia wai o te manatu e o le menana a o ina ia o tau mātua. Ia wapea foi ia pule aonga ma fai aonga. Ia, tau e fai e te longa foi e tau fon to e taria ia nei to ai ngā tūpulanga i tono a onga i pa whape o tūranga le o lo fai pea. Ia o te longa foi o nei runga o penga te whailangi ia se tasi fo i nisi foi o alo le atunu o rea na la wha o ngā ina le kololi foi le toso mai ia ki e konguris kama ia a la tū rei resta maanga ia kele le va ainga i le lango foi na ia alo le atunu i le
manu malo i le tātou auliki i le tai au le songa fua. E se le mata ina i le whawai atu e tonu ma le tanga vai o seo tātou atu. Ia rena wha maua tala na whamaina. Loka ina e malo le malo ia na ialo ia la tu e se mana ia le vai o sala lau le la langi atua. Ia le vai mana e pe na wha pe ia mangai ka vare kingi apa fo ia le nga masangi ga ko ia sola. Fai malonga afi vang le ko ko popo e fa pusa mai anga ia la makame i mangai va ava e kai i mo le la palapa lau o le laungiu ia fa alu tu fa manatu mai ia so mana ia telele le va inga le sa o va ia ile i lunga le vo va i lunga pe tu faila ile fai lunga ina voi po lango foi ana ia lo la tu le na fa nga ile koloni ma ia ma fo ma ia ma fo na fa nga foi koloni koso ye ku le le si tamana so de alwe ling se vai ma ia mana ia le ia o ile lango foi ana ia lo la tu ia le o sala lau la langi ato ia le lua kaleng fa ali i le tai au ngā la songa fua. Tā o la songa fua. Nā sa mai mo ai le la langi ato. I le māne o fui o ia tūlanga. Ia whape fui ma tā vale. Whioa i solo ma. Whae ia. Māngi fui ale. Whioa i au fui sunga whae ka kou pūmari. Ki ngā i o karinga. Ia ai. Māne ia le lango se ale malu su tātou atu. Ia au ale. Le tapua ia. O whaiva o le aua se tātou nui, le fui whanga tamo le lakpiriki o le si tālonga le lasu nei o le tālonga ma engelani. I o la wari ia lenga, le tātou malolo e le tālonga mua le la, u kākou le la kākou koe ia, a konga makua ese se whātinonga le la whātino e wai, pia o le tālonga mua, ia pia o le ka alo le whaisi maali lili o le i whaola ia, afi wai le ima se tālonga fui ange se precision game vangi se kalonga mo buanga ma fai ka ko au ia fa ka alu ia pela le la man ia la ta longa le la ta alu nei male au le engilan wa ta sine yo au e se malo si mta o fo ile ta longa le la pidika le au le engilan ia le la man ia le la au ku semi final ia ale wo ye nei ta longa le ta tu au ia la u ke longa lo mo ko i vela ia fio ia o ta tu tamata alu. Ia, ai o te manatu po ieni si tātou alofanga sa anga i runga le upenga te whailangi o na tui fole i runga se i tō lau inatu. Ia, ai tua e whaisi tātou malalonga, whamole. Ia. Ia o liona ai ta oto le so i fo moa i lau sunga i le iaso whamalaska. Malolo maftamai liona. E se peta taula, ia, tai au manui e lau sunga, ma alo tautua, a tunu, ma tautua e Kalesia, lo fatu from Long Beach, i California, ma alo mafta mai e se peta. Ia o tina ia leu tu tolu papu kun moni lau sunga, e fai fiau kor seta smau, ma alo leu si nita au ta tonu, o lo manuia o lua matfatua, mo di atu alofa, mo o lua e mese le pokalame, fai pia i le aso, mo le aso, lo fatu i le sunga ia tapuala, manuia le pokalame, ma ata ngofia nita au, ka ples fa ftai leutu ala fa foi fa tu tatu au lotu ia atu no paudio nei alo fanga lo mori mai ia ai fa talo fatu ia te o lo mafto mai tatu paanga lo mafto mai so se tafo ni lo langi ia fa talo fatu tatu po kalame ele ni tau Tomana ole atu te stato fa fiang e to vai fo ia e famna to le tu le afal fitu e ma futa mai fo ile tautua ale tato faro lo sep ia wa fo tato por kalamen tau ia to le sunga sanga o stato fa fianga atu te mai ia fa o wino le tato por kalamen Talofa Samoa.
Ya, jadi mo tatou programe, ya, o le taimi masani fo i mo tatou whareoloa le. Sep, malo le lau suari silmina, e o se me whaingo whia ni me o lau sultai hoa e. Malo lama wha maras. Namu ia la tau le whaasawa. Ia, whaatalofa atu le sunga whai au nei te ako seta. E ngā te leo mai mo whaafonga le tātou tinu. Ia e le nei tae au, whaatai fo i le tau tua le whakasa TV. Ia pene le tātou pokalai me le Talofa Samoa le nei tae au. Lo na aso iwa le nei, iwa ne o Novema lua o lua. Lo na aso lulu. Ia o whanga solo ai ia tu langa o whi au mga luenga le ngā te leo le tātou wala awina. Ia o tātou amtali ai ia le fo i masina o Novema. Ia te lea me leo le tātou o le awhala vai asu. Ia, e le sanga tala lo mautonu ni ta penta ko se tai des se me faingo fi le usu. Pa malo ia tātou le usu nei tai au. Tātou le mai fainga luenga i la tō fo ingai lunga le pasi ta vale. Fea la va ia fai le mo mai lo sa. O le vel tulino le taimi ko e tuai. Ia me te rush mai tu lai meneo nisi o fale ton. Fa talo fala fainga luenga to fi le tua. Fa talo fala tātou la mo inai malua nei tai au. Ia le ngata fo le usu ngai fa fia ngainga. O la tō fale tua. Ia fa pele fa na. Ia le fanga loina e kali se kirisano o malava tono tātou tino good morning. O falofa mto tu ina tule au fatalofa nei tai au mai ma o mal fe a croseta ia ele pa ia lasi le tātou tino o te walatu na fa inga pa anga tai au so ma so lo setas ia watu langa fa loino fa lawi loa ia oni o lo fa ma venga mo lo maota mo lo lawa le ofisa la company el business na wel tu la company al sabef so sani mo ia so stay me te mo mi ia ia foi so swan ia pe on tau ni al fa ni tau ani fa tau fa so malu tai au o le sta te langa i te o le sta malu tai au al ta sa people o moli people mo nga lo people ti at least le ise me tali le so tai au we pe o le mio le so le pe telinga ki pe ka ko mi se le tatu sa mo pe le ama ia telinga ia le middle breakfast ia pe o le ainga pe tsili le on tau ia mo le amatanga le o le amatanga o le aso ia pra amatanga volta ia ta ua le fai le leo se malu taia ia ona amatai le lo aso amata fia io amak fia wa so le meleo le molo le manga so le makua fa ua e pe ia le lo misa misa aseta ale vai nga foi le ia fa malo ia ta le tau tua na tolo fia ngai mal fatu ainga e le pa o folo o tau tinga tala le atunu o le ala pulo le tau tua ia pe al ma utal no al sunga fe au ia le ngata la ngaina o fola le tua ia al fa sal la foi fa pe fe ita to foi ta to mulo ta to vala wina pe to tia pula pe te fai faiva ia pe tau sima tu o sila fonga le tua la maluenga le le lo fai ia e manu ia ta to uma fa malo ia te o to ia tau tu na se me tau sami lo tu mo to ina to fa na tu e fala au ngalo fa Talofa National Kidney Foundation nei ta good morning le vai ngala fa ma to nei ta fa Talofa tia mama Nino good morning mama Nino le ngata leo pastor B mal fa to ia tu unga queen ia pa anga lau company sap good morning fa Talofa tu nei ta fa Talofa so ma fa le nganga ia isa ako mal fa to ia praise ia ina le visa li mo e fa to ina ia le ngata fo le fa Talofa i pula onga tu ta yo lasi ta vai ia pe nei pula onga malu for college fa Talofa tu fo nei ta ia le pula onga no sala pene ia Reverend Posese tal timu ia le ngata fo ia fa pe fo ia stamelo viane lupe manu ia mala onga le kolisi le moenga fa Talofa fo ni tal director Rosita male officer ni tamaling ia ole tato atitilo ole fa van fo ole fa ngai masuenga ia le ngata le ona fa na ia fa pe fo ina wo e rush mai o tsa fa sia tamaiti o le stami titi lenga le langa study le po ato afa ni te o tala o le malo losti o tala tatu te tau tala ya ve tatu fa fa te inga le tatu fa nau ya uni te tala la te tala na wa ale so manga tono tatu ainga yo tatu mai tono me tatu te ngalo mai tono o tatu te foi na atu me le yo no upule le tatu te tau te tala o le stanga te mai e ke so o ya mamle matamedea. You know what? Otala na te and continue on now. Ya e manene si ke so ya mamle au le so ya tele poto. E vai le fa tu ma wine le tu langa it says in the Bible
o tala tātou te tau, tala tātou te po ina atu. Ia, pe nei tau. Ia, o ni malua lia, se whina ngalo se te pio mama, ia, o ai atu tātou te nei tau. Na o ni situ alalo. Manuia tau su enga whanau ni nei tau. O malo su enga o lo le whali. O me lengi fia mama tade. Whai le breakfast, whai lau lunch. Ia mta pena le, ia me le mo le sias. O na la titira mai tama le lei, tene le lei. Ia, me foi la le, mo le foi ala ngang whaftai fo i mali. Amalo, i pure aonga, ma whai aonga. Iwa pe o le, o sue ngat whanau, ia le raso sue nei, foi ia ngā ruenga sa whita i tunga i eima. Ma ia pure aonga, ia ma li ma tamai tai whai aonga sa iai. I le tausanga ato. Wa pe o sue ngat whai uia le. O le tausanga. Ni tausanga. Semester. Se le vaenga le tu lai mai iai. Ia ni a o ia so viari pe ia le me te levele tato whanau le tala ina o tato whale le i vaitel. E matire te talnom ko se te tai on le na pawal matal no le whamanatu o ingalo le asprei le sfulma le tasi ia o novema lua olo lua talo le fitu ta talo longo i o faisina te le tato whalalo o le atele fo ia le sosan o le tātou o tunu o lo lana papa a le vaenga le onga tonu le mo vai tele ia ma le sauma o ia matou i la le ia i dunga la koe o mai ne ka wo masang o mai nei tonga fo ia ai la tele se ta faisina tele o le tapinanga le tātou company tulanga o lo last Friday dia fatinu nei tulanga le tātou single state specials so le wa i wa le to fali a fiona tmente puli sonali a mo o le a single state umalala o mo sap but e patino a o loa ana tama le lei mo vai te o le fala u lo le so le ka so it's called single state promo masanya na alu i simasina pe ta io le fo wa to file tmente puli o vai sina so o tiro fala u lo ya pe lela na mo ta pena tato company ia ele tato 11-11-22 no winga asos fultasi masina fultasi tau sanga lua ia e pena ia le sapena la company hotel amata mai lava the furniture amata mai lava electronics ia fa pe fo ia le tulanga o me tau stationery e ngata fo ile yo office chairs and desk ma o mata company le sap manelo sia tu po stato wata lulu lima tal no ia fa ia fa tau la telefone ni si va enga le fale ai ngai luma ma vaenga fa pena ai le portfolio te le lava yo la tele ia vaenga tato mai moina but ole vaenga le tu mata il tulanga tato live le tala straight pena fa tini nei le mato poka masan ia tato ole vaenga le fa pena ia na fa nganga wa ia tulanga pena ile tato fa la le straight na uni ngalo ole ma ua fa mana tu ia mali sunga fa ni ta sa yo fio mai ia te lo lo le na sa i sa tunga fo ya fitala le mau o varsela utala poli varsela utala so don't miss your chance to stop by at our Vitele branch. It's called Sap Superstore Vitele ya ole atele usa ole mekale i mekale superstore le o ia ona tulanga fo le tetele o ia pare mas malai fo ole atele le pakanga ole atele le space pe o itangata ole a sefe ko le tunu tele pe ba ainga lavana ole tau la lavana ia ba ia ma tu mate pule le fiona to le tu fila ina ia sefe le malu le tatu tunu ia wale area le ia le fa pe fa tau ngale si ba ainga le o ngaina le me le but ona fa sina lata tele du mole ole ole tele ia ai masela tatu le anga tunu ia pia ele do ko inga tunu na pe mo li me mata ia lo ngekel ko di su sa ina masisi ko sa mai o ia pe vanga ko setsa tatal no ne fa manatu ia le tulanga le tele o tatu fa la lo o le atutupu i le tatu la live tele mare mutua tele le fa ngofia mare i nisi fe o panga tatu fa lo anga mai ai mi lava le tura to masanga ma anga ia fa penga fu ia sa fata ma o le ale to e anga i mai pia e wa pia o le mere ia simina ia pisine i nei taulanga pi mana ia le ia se pi o vai tele e tau vai lua ia le tele o tangata ia anga me fu mo fe fa tau inga ma me fa pena se tele tatu la vo fa ida pe so no lo singo le fia o fo ita to make a store a on tum mo to tau sa ili se pa kanga ia e fa nga uma lava ia nai fa luo
tua o se tu lo lava ima e sa fai sa ili me se pa ka ngai se foi le on sa il tatu o tunu pena sa no fai au i o ma tau ia nganga ni ta fa le wina le nganga fa tai la pale fa tai on sa ia o le tau tu foi tau fai tatu company tu ina tu tau fai la le so so ni tatu tu no til o le ma tau la vai ma sa ni pena ile tatu thimble tatu loko absolutely the best so you know o loa ananga ta tau ta au tau fai la le fiona tu li fa tau mo fie fa pa o tau mau la ya mal malo tatu tu ni mau tino o le mau e corset e mau fo e via e mau e tatu o lo tatu mo mia ia o le fala wi lo la vai ia tatu ia o tatu faro lo le la tala ina le so faro ia so stoinga o lo o mia lava wai sa ia le vai nga fo le seta sa tau fai lava ia le til lava tatu program ia o mia e mau i risa me ka so e mau vai tele o le fainga lai fai e ia le mātou program for ta o le transfer ia e mawhai e ona whai le api te tope mai o lo e watu ni AVO o no lo ta inga lava ina i aide au nanga excuse me o le au nanga te ta tem ni la le ko fi nga mi ga la tu al temina ta no ta tu bana o la wa i o lo no it's there so pa wal vai nga ta tu ta dia ta le tua fo ai ia le malo sil so fo la le ta tu tnu ia le ngata ile o si malo fa tau ia ta tu wa lia le asfraile wa tu faina ia mo fa mo lo company wa tala ina no fa lo ia mele ia wa ia mo nga fa tai telefone ile pulanga mo le company wa le sep ia wa le ngata ina tala ina ia mo le ona la tnu ia o tala fo te le wa no fingal ben mo le malo fo la tnu o lo tau su ni o la tu ina la tu ngal ben wala ngai le o tu fingo fiento e su ngal ben ni vai tau ia le create le e company le sep ia le ni su ia no fingal ben ai ile la tala ina vai tek se te pena sa no e se le tua ma tu tala no ma tu le ngal le tua and you know o tal sa o la vai le ta tu tala no ai ta tu le tu fo ina le lo fo le ngal le tua e no le mai tu te tofu me te ona o toina to leo manuia ia o le mātou lava ia lava tau o le so sani pe tai ese le tua ia plans le tua mo le taimi mo le taimi na tulfu ia fa tai fo ina tanga tai wa am talia le tato se fa te ia ka fira skai tato fira skai tato lulu ni tato tatal no ia pa le nganga o le afiona to li ina ia tu ina le so sani fa mama venga ia ma malo tanto tinu ai mai se level tato tu nga so lai finga fa tanga to ali to tele la majority e malanga mai sava wa e tai pe ia o sak fo lisa vai te fo po ia lo so le fia e o lo tu sama lo ini ai fa la singa kele ya ko se vai kele lo ke e ko la la se va pa mi fo mtanga ina istanga ta mai tu lo mai mai a fa ngo fia mo o to la to te a fila va veti to te tu ta mai full step me kasto pa le nganga la va ia ia tu na tu mau tino ia fa maliina tanga ta fa tau pa fa tau la company le sa ia ole fa lo fa la ta tu le la tra ni vai tele e u mala vai au nanga e pe o me yo online ma me fa pena e pe re mo tu pu ile me kasto e mai si fa lo ma ole tu langa ko se ta pena e sa no fa lo so fa ni ta fa mo pena ia il tu langa le ta tu copy center ole printing ole binding ba ngo pena ole available for yo i vai tele fa pe fo il tu langa pe na tala no il so fa ni ta sa no fo online fo mo fa tele but my it is ta to no you know ole fa ngol online sale e connect ku ia ba ngo mala e base level i set me ko se tu fu so o tele level mia e link nga o va tele so ole fa ngala me se longa la te receive ne pe al no pi fa tala fa tsa ia e se longa la vai receive ne paper for receipt wo confirm ati ni ia fa tau fa clip ti vai tele pa le nganga la vai ia fa fa ngo fia mo le tsantu tinu fa pe na fa isa va pe na ma tsa no ko se tele ta tu la superstore vai tele superstore vai tele you know you never know lo pe to fa se ilia so e mal malo ngi sai dong pa tu ma tsa ia tu langa tsa live le tsa ras fraile e nga tsa le po na nei ia la so tsa ia la tu fai la vai tu ina tu langa pe na fa la wi la company tsa e so so foi mo tsa tu no tu langa fa nga fa tsa ngal li foi vai tsa ia fa ma venga ale au nga ma le fa mo ni mi ia se fe le tsa tu no
nga solo ina ni mai mau se soi fu tu langa pena pisi lete wa lo pisi pensa ko se o nga pisi ko pisi But the area later to you tell me ma ko pisi so me na ati le ba no le space le pakang ia la tatu sleeper international Talofa tia futi mal tatu pa nga sleeper fa Talofa ile tatu nga ko ads good morning Ben and Daisy fa Talofa le fiong nga fatasi afu mono mal tatu la sap savai ia mai se tatu sap nga so tunga fu ia mal fiong ya mo mal mo firm ia alfa silinga o ngalo le tatu ala company pena ia ile tatu sap superstore pa tele Mane foi pa mo se avano la sunga I vai tele aquele na kalaka kio. Vai singa kilo clients ni apia o kama tau ni area ka wango foi. Aba ko mau la ko kama ko se ka ai luanga o. Ia pa ole ia wo time se ta tata no foi. O ka kalaki e wala. Ka curioso ko ia lu la ko yo le ele to ese ba mo so wape ati sa ko jual cuma dua ma wale dungal pergi kale mereka awal mai oi faloi pada mai ngal macam seca ka mau ku sai malo la wala fa cha lo cha fal o me te me le tanya ki sif awa pe mai ol kam lu ngapa lu pasa sai dalu fa pe ni wal dia ma lo si mi apa lo ngal lo mtalang ide le le yo awal why not even 20 minutes se bang la opposite traffic ni le fast full minute oi chula pat ole wingal fam chalang le chong fai ngala unang ia cha chu le ngai ma cha chu chi le o ai chu po au cha ia ole cha chu la company se pen chang no fai au nei chao ole ma o fa chum chum ngol chan ma kile ka o kwangi olo alo wa ngai che chi le chon nu la ia ile asa for ile fit le chai au si pa ia le chu lai li ma le fiaf o no mo hours la vai pena operate le cha chu la I mi customer la ma io no mo hours na pena vai tel pala wingal fam chalang ole atele swinga tele ia lo se manga ese mai ia epile se vai tele a twaile na ia fa malo to fo tatu ti vai tele alo ia te otole on site ke pa pole me la ko ko nga yo nga le la kwa pa so ke le o mai akwa malo te otole nei tai au ia epena itu lang of au manga lueng ia nga te fa talo fa sima tsama ite ipule o male la vai aso male vai aso ma tele I fido ia ona tulang o lo yai rona lo tainga ia tu ina tele o nanga le lei male ato tol tatu tinu ia e pena ia fa mo ngala so futasi dua olo ia pole Australia ia pe ata ina tu ia lo tu soifua ia ma shema tu wala fa tava mo ko ma ia location lo ia de fa le vai tele ia le ngaton tele ia pe ona sa no ia simina ia lo nga ka pa me va pena ia e ese me foi mole bem mo pe o mena mana itele ia ai pe ona ma foi ia e silia lo sui foi ia o ane mesia ia le ia no ma tango fi ia tu a tele fa ma venga tele o lo ia ore a fa tau wina se tau ngo fi ele tatu fa le so se tama facile manga fa ngo fi mo le tatu o le location to island ia le big bear ia pe fa pe tele sila fi foi ai nga etune ia pia pasi ia manga tolu le ia tatu street lights I vai tele la tu le titi la vai afero a wala le afenga ku ngai aluta fa majo ia ngalo wa fe tolu fa majo le saia ele fa le mcia tele ia fa ilo ma science ia mtulang tele foi la ma wai lunga so inga ia a tatu tala al tatu news al tatu EFKS TV ia se tai milata mai ai afa pe tia ngai mai o le fa majo a pe tia ngai mai o le sa mai o le pito macho ia fa pe tia fe mo le afenga le tu tom sau I fa majo ia tia fe lo inga e tia lo pa kanga fa majo ti lo tu o ko se sai le sa e te longo fi ia ele ma fa yon emisia ele ma mai me se ia le o care station ale adik o me ngale o fai office of travel agent ia o ina ia e te lo ele ma fa yon emisia o po ila tu fa fa ngofi o le afe mo le la fe ni ya nga yuta fa lo na luma kusa le wala le office o le alu fort ma le wala o so tu no office ma to anga so tu ma fa lo na ina pese fa le enga so tu ma ta to sap ia o ma lo sap lu pifa sli po lo so ngofi ai le fe MC ia pena ia tau fa sino na tu ia le ma o po klame le tau poset
te le te tala no se simia ma te tala noa I vai tele I le tele o tātou lo la pa utau mau lalo ma te matalang ma le masong le fiao a fio mai su mai tala mai au tātou lulu lima tātou tala noa tātou filo I fo I las fai I le tele o whala ulua lau company la whanga solo ai so le 5 stay la vai ia pia whapea te le fio o te vai tele ia o lo mwhai whatini lau whatau I tātou na live set make a store wa tu sa olua nai pa u I ma olua le pa I vai tele pa le shase tele isi olua atu mo vai tele e pena ia le amo ngole tātou company mo ila tau lo whanga ina tulanga tātou online sale ma tua e tasi de aso kurset mo nai tātou pa anga I lunga le tātou online sale ia o lo whai ana whanga ina ia le Samoa market ma le mau app se mau tulanga tātou whala lua ia o le mau hama talanga whatau mai o loana ama tua tasi de aso afa pe purchase lo le aso le 5 stay I tua atu I ono it's really entitled I purchased o lo from 7 till 5 p.m. ia o na tanga va tulanga tātou online sale monisio fa facili o tulanga tātou pa ngalo mau mal tātou fa salama ni tia asesi lungo tātou pe ngata langi tātou sa page for www.samoa.ws it's mau mai fa mtalanga ia fa tātou fa lo po le tātou new location in ai vai tel ia mo sila fiel tātou tino ni tai au ia o te lunga na le aulo le tata tale kisita se va na lo tulanga pe tata longa ni tai au ia pe na tātou te mo sola ma proclama sunga fia o le matau fai la vai tu ina tu fa la lo tulanga tātou tino ia le lo peti o la ko le aso ke o la se flash drive tulanga pe na tātou la vai tele but no a fio sum tala mai au ma tu tadia mai oi ia das fraile lo peti fo vai fo la ko fai au ma te lo tata no yo o se fa singa ma lo sim tata no fo ia pe na fa mo ngol tata company zap ai mai ma mo fa ni ta au to mo le fa tele fa tai sungol fa au fa ia ma fo ta mo moli ia o le tata po kalame ni ta au le ngata fo le fa tai le afiong le dipule au fa ngal wengal tata company le tata wa tv fa tai mo lo ma to wa fa leo ina ia tulanga pe na fa la lo tata company ia le tātou tinu pele mātou te matua atu ina o le ase mātou wha mtalanga so mātou vai vai nei tai au ia whale le tua o tō whila ngalo nei tai au and now today is just a brand new day mo tātou uma o ani futia ma li vai ngale anga usola ia ma ngalo I mātou le tōtou keris a tātou wanga I lumba le mātou wha mtalanga nei tai au manuia whi au whai matiuti o lo whai watu le tātou tinu ila so tātou tue whi loa I le vai esu fau ia ma o ia mle whi au ila kumak whi loa I le sfalaidi po e mangianga niusi o e pena I wha mui lo company SAP assembly the best pena I le tātou SAP a superstore ia I vai tele I le tatalaina ia I le asfaile sfutasi lua manuia whai wale nei tai au wha manuia le tua ia manuia fo I lo company le SAP God bless wha soi fo ia nā lau mai mo whafonga sa mole atunu pele ia ma le whatatana fo I ma le tātou company o le SAP ia pe ona suma ele sunga ia silmina ia fai masui o le company ia whatu foi nisi o whaalau I loa ia manisi me o lo tupu ia o ia le tātou company I le talaina o le latou whanau le aso whareile aso whareile nei foi le morele ngā whaftaitele sunga ia silmina mo le teimi whaavano ia e suma e foi ia walongolongo puia li o le malu e sio tātou atunu ia maul whai unga foi leo le tātou pokalame le Talofa Samoa e morele ngā whaftai I lango le tātou programe pe nei mtanga luenga soi fo malorena fa pe anko Johnny ia mo lango ina nei programe ia manu tele ia fa mo tiu te fenga ia mo sio tātou atunu e nei aso o se fa pongo le tātou programe le Talofa Samoa e le temi fa pe nei I le aso ataya man ne temi to fa soi fo